turabahaye mwiriwe cyangwa se gake bivaye naho muherereye mwebwe mwese bakunzi b'ikiganiro Try Again gica kuri YouTube channel ya Kiyago Media TV. Uyu munsi twabategura ikiganiro kiza gufatira ku magambo abiri, gutanga cyangwa se gufasha. Iki kiganiro magiteguriwe nanjye Jean-Marie Vianney Irivuzimana, Kiyago Media TV. Gutanga ku batumva Kirundi, mu Giswahili bavuga yuko ari kutoa, mu Cyongereza bakavuga to give, na mu Gifaransa bakavuga donner. Gufasha ku batumva Kirundi ni kusaidia mu rurimi rw'Iswahili, to help mu Cyongereza, na ni aider mu rurimi rw'Igifaransa. Ibi bitabo byombi uko ari bibiri byeranda bivanye no kwemera kwa muntu, ndavuga Bibiliya cyangwa se Korani, byose uko ari bibiri birahuriza ku ijambo gukunda mugenzi wawe ku rugero wikundako, kandi n'inyigisho nyobokamana zibikomokako zigashimangira iryo jambo. Haba mu masengero atandukanye cyangwa se imisigiti, abatanga ubutumwa ntibajya kure kuvuga ko gutanga bizana umugisha, kandi ngo ubutaguhaye muri bike ntaheza guhe no muri byinshi. Ni nayo mpamvu umuntu aguhaye akantu akariko kose, nubwo yaba ari bombo, akakaguha kavuye ku mutima, yaba muto cyangwa mukuru bivanye n'uruhande uhagazemo, ugomba kukishimira ndetse ukamwereka ko wakishimiye bikomeye, kugira ukomeze gutera intege cyane gushimangira impano irimwo muri we yo gutanga. Kuko iyo utabikoze ushobora kumuca intege, gutyo akihebura akabona ko azategereza gutanga igihe azoba abonye afise byinshi byo gushimisha, nayo ibyo akaba atari amahirwe ya benshi. Ibi ndabivuga nkanabishimangira cyane, kuko iyo uhaye akantu umuntu atari akiteze, uba ukoze bikomeye ku mutima wiwe, yaba uwo mukorana ku kazi, umukunzi wawe, cyangwa uwo muvukana, cyangwa se uwo mwubakanye, cyangwa umukozi wawe ndetse umukoresha. Gutyo bikaza kumukora ku mutima bikomeye, bikanamutwara n'umwanya muremure cyane akwiyumviraho, ndetse agahindura n'uburyo yakwishimiraga, kuko uba uremye icyizere muri we, akabona ko umwizera kurusha. Reka twifashishe iyi nkuru y'umuhigwe umwe isi yabonye kurusha abandi, ari we yitwa Bill Gates. Ibyamubayeho nawe wasanga bigukoze ku mutima. Umunyamakuru umwe yaramubajije ati, ese hoba hari umutunzi mu isi wemera ko agusumvya ubukire? Yaramusubije yihuse ati, yego, umwe arahari. Ushobora kwibaza cyangwa jewe nkibaza uwo muntu wari we, kuko kugeza ubu atawundi mukire turamenya muri ino si yoba afise ubutunzi buhebuje nk'uyu mugabo mbabwiye Bill Gates. Yaravuze ati, umunsi umwe nagiye kuri aeroport cyangwa se ikibuga cy'indege cya New York, umugwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nasanze ibinyamakuru, mfata umwanya ndabisoma, ndabiryohererwa bikomeye. Kuri jewe icyari kungirira akamaro cyane kurusha ibindi cyari uko nkora mu mufuka nkagura ibinyamakuru, gutyo nkabitwara nkabisangira n'umuryango wanje inkuru zari zibyanditseho. Nagize gucyanka bakaba mu mufuko mburaho n'igiceri. Nahise niyanga ndababara, ngiye kugenda ncitse intege ndabiretse, numvise ijwi rimpamagara inyuma yanje, nkibutse gutya nsangana na gahungu gatoyi kakirabure kanyakura, kambwira ati, hagarara nkubwire. Karandaba karambwira gati, iki kinyamakuru ndakiguhaye kuko nabonye ko washatse kukigura ariko bitakunze. Nubwo atamafaranga umpaye, ndakiguhaye bivuye ku mutima, ndebye uko nawe wagikunze, kandi ukijyane ukiryohererwe ugenda amahoro. Inyuma y'amezi 3 nongeye gusubira kuri cya kibuga cy'indege cya New York, biba nka mbere, ariko kuri iyi nshuro hoho ndifata nanka gutwara ibi binyamakuru. Karambwiye gati, kijane
kuko kivuye mu nyungu zanje kandi nkiguhaye umutima ubikunze bikomeye. Naragitwaye ariko ngenda mwiyumvira ko bikomeye. Niho inyuma y'imyaka 19 maze gutunga bikomeye, nagiye kurondera wa mwana kugira nanje ndamufashe mu kumushimira. Byantwaye amezi ukwezi kose n'igice kugira ndamubone. Mubonye ndamubaza nti ese uranyibuka? Nawe ati yego cyane, niwe mutunzi ruhebwe isi ifise Bill Gates. Naravuze nti mwarampaye ibinyamakuru bibiri inshuro zibiri zose, noneho narinje aha kugira ngo usubirize mu nkoko, nje ndaguhe icyo ushaka cyose ugisabe. Yaransubije yihuse ati ntabwo wabishobora. Ndamubaza nti kuko ise ntobishobora? Arambwira ati nabiguhaye igihe wari ugikenye cyane kandi ntiwigeze ukora mu bukene bwawe ngo unyereke ugushima kwawe. Nonaha isi yose yamaze kumenya yuko ari we mutunzi isi ifise, none uraje kubera ubukire bwawe ngo ushimire? Uku niko Bill Gates yasubije umunyamakuru yaramubajije. Aramubwira ati ndibaza ko uyo mwana muto w'umwirabure ko ari we andusha ubutunzi muri ino si ya rurema. Ushoboye kwibaza cyangwa se nkibaza ese uyu mwana arusha umutungo Bill Gates cyangwa amurusha umutima wo gutanga ari nawo ubutunzi bukomeye? Tugarutse rero tunasoza n'iki kiganiro, buriya ntukareke gukora ikintu uyu munsi ngo utegereje kuzagikora ejo, kuko abarundi ubwabo baravuga ati ivyejo bibara bejo. Kandi ntukagaye icyo ufashisha umuntu uko cyaba kimeze kose, wumva neza ko ugikuye ku mutima ubikunze. Ndakunda imvugo y'Abongereza ivuga iti the hand that gives is the one who receives. Bisobanura biti ukuboko gutanga niko kunakira. Burya umugisha n'ikindi kintu utashoka ubona ahariho hose. Niwibuke ko Imana ija gushima ishikanwa rya Abeli umusazi wayo suko ryari rinini gusumbya irya Gahini, ariko imitima batanganye niyo yabatandukanije, gutyo Imana ikirobanuriramwo umusazi wayo itonesha. Sangiza iyi nkuru inshuti n'abagenzi bawe, kandi ntiwibagire gukora subscribe cyangwa sabone niba uri mushasha kuri uru rubuga rwacu wa YouTube, kugira uzozuhore ubona notification uko inkuru nshasha yacu izobisohotse. Wakoze kubana natwe, naho ubutaha. Ni Jean Marie Vianney Irivuzimana, Kiyago Media TV. Try again.